Giikaro-ini na kanjo ya ngwataniro ya ndini bururi-ini IRSK nirio komishoni ya urumwe bururi-ini irutite maritwa 10 maria irathuthuria makigiritanio na gutuhuka miario ya rumena ari ni hamwe na mutongoria wa DCP Rigathi Gachagua na minister wa ugima wa mwiri Aden Duale na murunawe wa utungata wa muingi Geoffrey Ruku. Commission through its investigations and compliance department is conducting independent investigations into utterances attributed by the following persons: His Excellency Rigathi Gachagua, former Deputy President of the Republic of Kenya; Cabinet Secretary Honorable Aden Duale; Cabinet Secretary Honorable Geoffrey Ruku. Komishoni ino ni nyururitie miario ya Duale ya kuga we agekinyia mbere ya komishoni ino gucokia ciuria kungikinywo na Rigathi Gachagua ni egwitwo muikariri giti wa komishoni ino Kefa Nyamweya akimwira akue mutharaba wake. Hiyo ni mchezo kabisa. Hatuwezi tukaruhusu mchezo kama huu. Tutafanya kazi yetu. Yule ambaye tutaita wa kwanza akuje asikuje, tuko na procedures na tutachukua hatua vilivyo bila mapendekezo na bila kupendelea yote. Komishoni ino igiteterithia ati gutire mundu ona umwe iraunira ritho na ni ihandite gutigirira bururi ukiingira ithurano-ini nene kiwanja kia uteti gitigutuo itumiro ria miario ya muku na rumena. We call upon all political actors to refrain from the mobilization of our people and using our youths as goons during their political engagements. Komishoni ino nyingi kiuga hindi iria muingi urona ta ikirite itekuera ateti atuhuki makinya ikoragwo ikiungania wira guku ikiuga ndihotetwo ni ateti amwahu ona uriku. Tuko na sheria na mipango ile ambayo tunafuatilia. Unajua, ukichua kazi yako uwezi ukajipeana kwa pressure na kila ambacho watu wanasema. Agemari itari-ini riri ni gavana wa Busia Paul Otuoma, munini wa gavana wa Mandela, abunge wa Njiko Muhia David Gikaria na John Waluke gatagati-ini ka andu angi. Komishoni ya NCIC kuruta maritwa maria makuruhanitio na miario ya rumena ni ikinya mwanya, no ikinya riria a Kenya marorereirie muno ni kuona uthuthuria ugikwo na aria mekunyitikana na mahitia moerwo makinya ma watho. Ngiribotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Muigana.